Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ginong High School Hapok Kashatri Joka Khasi Jantia Deficit School Teachers Association, Batgaro Hills Deficit School Teachers and Employees Association, Mentaka Khasantrik Naiwing Arjar Arpuai. Kelai Kindu Yaki Officer Katanat Puli Putih, Hadingkat ke Chief Secretary ke Jela, ke Kong Rebecca Vanessa Suichang, Bat Yakren Yaki Babon Kimat Jingdawa, Ki Bidang Sateng, Kintop Yaka Jing Pentrekam, Yaka Baibam, Anda Lasong Tait, Nilor Ka Jing Pelat Testa, Yaka Tulop, Manla Ubenai, Bat ke Jingmang, Yaka Bai Sumar, Nakamta Kinong Hikai, Umbat Jelong Kinong Tri Sarkar. Habai keren beru Presiden, ka KGD, STA, Ubak Kular Kong Jirem. Ulai itu bahagia jingilang kapala penyat, ke Chief Secretary, Harangkat ke jingidan lang, Additional Chief Secretary, Bapet Yaka Tanat Puli Putih, Bak DP Walang, Badu Secretary, Katanat Puli Putih, Ambrose CH Marak, Barok Kimat Jingdawa, Kibdang Sateng, Lapan Sengau, Badiah Taisani, Hakabah ke Chief Secretary, Kelakular, Ban Penorlong, Yaki Kat Tukut ni ke Jingdawa, Kom ke Jing Pelat no, Yaka area, Kabdang Sa Sasan Pau nak Hispa. Ulai itu baka sarkar, Kelakular, Yaka Bai area, Kabdang Sa Ansa Pelat no Hau Penai Benwan, Kata Haswa ka Christmas. Nelor Kiwi Pat Kimat Jingdawa, Ubak Kong Jirem, Ulai itu baka sarkar, Kelakular ru Man Pelat Testano, Yaka Tulap, Ban Kemi Benya, Yaka Jinan Kam, Ban Kintiu Yaka Deadcom Retirement, Gratuity, Nakalai Point Sanlap, Shaka Shipaulang, Kabadai ke Jingsiu, ke Batang Shisien, Yakina Hikai, and Nakila Shang Tait, Nakakam, Padhabakila Klatna, Hakpol, Bakidang Dan Kakam. Ni keren mentan pada Chief Secretary preside meeting. Sidang doi Additional Chief Secretary in charge of Education, Sir DP Walang. Sidang doi Secretary yang Education, pada juga Pori Director yang School Education and Literacy, Isa Ambrose CH Marang. Di kalian yang ini dan Roat Bigi Asisten yang Deficit Good lagi rom nak kasih jantia bat nak karuhus niawan dan participate di meeting. Di kebenengkom kebengi raise ya kai isu kalomba ka pension. Di malah sekong yuki balgon bangi ginong kai ngiyat rei lai pesan sakosnem negi miyok pension ne di kepat ya ka sokan bahkan sumbang man ai no je ijing yo jungi hadin yang asung thai nang ba miru minum dipen tang negi kun tang negi kun sil bat muta jete na kalian kesokan kaum bag nginsa consider dengan ni pati siasyong i meeting at hadin di asyong i meeting pasalain malpimla yang yuswo fi bikin dai mentam-tam apa meeting dari kini asyong ini perkan di departemen welfare swaba in bandra ingi ya kata keting yang ki lani pension yang i di kata kalong kebenengkong Baat pada kami keren kalau ni ka gratuity ke gratuity tu bisa juga kinong hikai deficit lani government servant ilaban juga ya kani gratuity ikat DCRG bat kani kinong treasurer juga hakar party commission juga lailak sistem hakar food juga nyulang bat hakani ka fit beda government employees iri satu sekolah. Nah kalian jungi pada niyo hadu menta tak itu yang mau jangka tak pe commission lain nak sistem kapun iklan yo man menta iri itu dan nak di ngilak kepa ya ka chief secretary dan kilo officers bersumbang bandris no yang iru dan nah kalian suka kalau ombang kansyong finance kansyong pati officer yang godit nang ba kan notify kan release baru education dia menong once for all but haraju kapo kamde menong kabalong kunung kendang nani ya pen nak baik school supaya di negara waru ya ka nigai matan pilih tu kilai ginong ika education dan imatan cili, jika ia belum dimis
ilam nu iway school yung siu di mapi iway school siu masih teng nama jingti kamlong gumta sistem lami ngani service rule sistem la siu soka in nilupna dan sanna dan bagi ai garut dia kata kamlong berhenti pada uang state pada uang deficit school ya kan eru kesukar kan som berkat ngalong itu tenang ba karena dia yang menangkap ila resu ya ni jadi subjek ngalong ya ada meeting ba imat kesukar ba ke embus imran kan uno jing embus ke introduce jadi subjek di fair solution mana kata ya ngai hadu mentang introduce jadi subjek cuma new subjek kemudian menghikar kata ngamla menghikar dia kata subjek kepada ai cuma tidak menong itu kita lepas dia kata ke subjek yang balada introduce jadi new subjek dengan function tapi dia kapus nong hikar dia kata subjek himla man si om sim kan ni man ira om lu buat komputer kepala la mentar di program himla man siu kesukar dalam ai ke function kapus di komputer ni sim ni kena sampel lan ni sispa bang sai julop ni gitu binong hikai komputer ti kum kan ni kamlong ke free and compulsory education kesukar sistem la introduce komputer lan ni tersim lan ni kanu subjek kadai man ai ke function kus nambah binong hikai ini kan hikai gitu ni balak boleh dia kata kalai nakal yang suka kelas skor ha bahkan si keren ni kan ni tentang harga level yang suka naikkan dia keren dah bahkan bus nambah kanu subjek kebikin introduce kanon dari yang Yesus ulang bahkan suka bahkan ai nang kai kita subjek ti ini gilong kartu kan ni iba ngila yu iba ngila ayu keren indai ko kadu di ngila ong yang suka bah area ini nang yo dang asin kafas pakai skim instrumen bahasa long saka thar berkafur di ngilaong ya ini di officer sebagai sembah pulak no ini ya ka pending officer yang audit nang ba kan notify kan release ibadah untuk kaneka di aji di school teacher di isu tenat ya kata bersukar ke ai ya juga suntunan tolong positif haba nah kalian ngedisiaji dalam progress tang bakin ai vision nalika pada kawai pada kalau kita pun gini jing dan kam yungi tapi jing im yungi ibu mbit Bandung bat ini bilong kum communical enforcement kapai dawai kapai dasim habang ilai cuma ni hadu mentah ni hamlut hinaplah di tepat ni suka bala ralong ke bala makin ayam ini kepada dawai habang ilai cuma dan mapang pansa dan mapang titi bat ibai timla manafor timla ra bat pidon lu tiba su klat ai nakada yang jing bumla pansil yang bai dawai bai semua di kan ni kemitika di enforcement kadai bai dawai bai semua minta dinikah bat tentang kata ila dawaru nak suka ia kan nega assure career progressive skill bangin yang sel bersukar yang ini kakum ke senior kakum ke lengah service yang ini di ia kan ni nama ini ginong trace apa ini ginong hikai apa deficit ini dia ya promotion dan ini dia kalau principal baik principal ini sistem ha lagi school Katolik high school Kristian lagi school ram sistem ha kibat maki ya kapus principal baik principal ini ong yang suka mentan basing ha untuk kamno ya kan ni ga assure career progressive scheme ACPS nambah yang ginong hikai isim katkum ke senior dan ini pertengkaran di nakal yang gasukar kasih skor ha ikan ni bahkan consider dia akan dikakam anda bila yesyong lang di meeting nama imrut man ai komitmen ini hantu apa meeting inawaru naga sukar bahkan amra daga service road kemalong mentah ngindam
kamdan ngono garo kebetikna yang inang ikai defisit iyo iem iwai school gila iwai school gila di gila oh siya sekarang nantan bala kumno kadai London ke uniform service laku di ngilaong ya ini di officers ba semua apply no ini ya ka pending areas suara Christmas nang ginong hika ginyo ban ya celebrate Christmas lam mumbai ni irian ban nagaliang ka chief secretary baru additional chief secretary in charge education ila ai ni assurance kebabian ba kin bersangkat bala pan pelai kloy no nang ginong hika ginyo lam ni irian kendiat ba remaining areas naganiga pasah ti ini gilong katukan ini ekran ini baca sokar ban ikmilti ba sistem bersokar lakot kepang ini ikmilti bersokar kan simpian nak menta inongkai habis simpian menta inongkai kemudian simpian minta education jam state bat kesimpian minta education yang dikena berowei society berowei ini gilong katukan ini poin di bawah aris akan meeting nama kada yang meeting kamu setia nirung iklan ya ka pesane hapo sipnai ko sitayo kamdai setia kom yengi mengin omda ngai nakalian yuki gila ajin sonan bagin la ploy kat bala na minta kan ni kijing dan kam jengi nama kamdai ru ngin ayo dan mengi bala sa di sini sitayo ndai kiru dalam konsen na minta ki genuine demand genuine issue jengi pati ongin perkat ploy kat bala alon kan ni panila ong ya sokan bas sembah record ya kan ni bat ka recording ide mana ko film sangi pani kata ro ara manla nam kita ini lasai di sini ya kan ni recording ke pengi keren pat soka dia kata gila kamu ina na kalian study education sa ai kopi ini ka ingin keren walau video kam in sa ai daya pi ka ingin keren oh ni la ai soka